Per favor, roguem, prenguen asiento, que anem a començar l'acte de la presentació. Fallers, falleres, convidats, amics tots, bona nit. Avui nos hem reunit ací per a celebrar un dels actes més entranyables del calendari faller, la presentació de les nostres falleres majors i les seues corts d'honor. Com a presentador d'este acte, tinc l'honor d'estar acompanyat per Amparo Martín Villalba Broseta. I jo per Miguel Velles Broseta. Esta nit és el principi d'un conte darrere fins la setmana fallera, que passarà inevitablement ple d'actes, de treballs, d'alegries i germanor, però que segur que per a tots nosaltres passarà més ràpidament de lo que nos agradaria. I igual que esta nit és el principi, anem a començar l'acte nomenant els components del quadre artístic de la nostra comissió. Vicky Leal. Demanem la presència a l'escenari del nostre president. Mierda. Ara sí, en primer lloc, Vicky Leal. Vicky. Y José. Tú. No, a mí no. Ana Soler. Normal, ¿qué coño les ha dado? Amparo Broseta. Néstor Chinillac. Ray Company. Maite Escobedo. Pablo Marín. Cristina Escobedo. Vicenta Escobedo. Teresa Broseta. María Eugenia Pino. María Bellés. Laura Ballester. Mari Sánchez. Enrique Soler. Juan Miclavel. David Mata. Vicente Pérez. ¿Está? Despedim el nostre quadre artístic en un fort aplaudiment.
Carles. Y ya. Ah. Y Ángel Martínez. Esta nit és el principi d'un compte enrere fins a la setmana fallera, que passarà inevitablement ple d'actes, de treballs, d'alegries i germanor, però que segur que per a tots nosaltres encara passarà més ràpidament de lo que nos agradaria. I sense més preàmbuls, cridarem a les xiques que componen la cordonor de la nostra fallera major. Cristina Aviñó Hernández. Amparo Claver Hervás. Amparo Gisbert Gallur. Consuelo María Aro Cortés. Rosana Hernández Llorens. Eva María Morillo Castellanos. Begoña Requena Llaosa. Elena Sanchís Llorens. I per últim, Mariji Usano Sánchez.
Tot en la vida té passat, present i futur. El passat no es fa el que som en el present, però res no té sentit si no tenim futur. Ara és el moment de conèixer el de la nostra falla. Per a d'això, demanem la presència a l'escenari del president infantil, Frank Chinillac Ferrando. Anem a rebre els xiquets i xiquetes que conformen l'acord d'honor de la nostra fallera major infantil. En primer lloc, Sílvia Fernández Marco. Paula Sebastián Martínez. Lucía San Federico Busó. Carmen Marzo García y Daniel Marzo García. Raquel Gamboa Herbàs. Acompanyat per son germà Guillermo Gamboa Herbàs. Aitana Herrero Iniesta. Celia Soler Albuixec. Carmen Ara Herbàs. Acompanyat pel seu germanet, Carlos Ara Herbàs. Paula Vaquero Monasterio.
acompanyar per sos iaios. Ainara Espinosa Edo, acompanyat per son tio Dani. Pablo Marín Escobedo. Mario Ruperto Marco i Diego Ruperto Marco, acompanyats per son pare. Adrián Marín Escobedo. Acompanyat per Jesús Coiduras García i el xiquet Mateo Marín Escobedo. Y Samuel Sulama Escobedo. Daniel Edo Villafaina y Jorge Espinosa Edo. Javier Periago Usano i Marcos Periago Usano, acompanyats per sa mare. David Nadal Barberán. Nois. Òscar Edo Villafaina, acompanyat per son pare. Rafa Claver Simarro.
I per últim, Juan Ramón Pino Pitarch. Una obra no existeix fins que no es dona a conèixer. Una cançó no comença a ser fins que no ha sigut tocada. Un llibre no està viu si no s'ha llegit. Per això, per a que puga viure este quadre que a poc hem pintat esta nit, ha de ser contemplat per tots vostès. És el moment de poder admirar la seva bellea. Tot té un perquè, i el d'esta nit no és més que exaltar com es mereixen a dos falleres, les nostres falleres majors d'enguany, i sense elles en l'escenari, l'escena no està completa. Enguany, els xiquets de la falla tenen la sort de tornar a ser representats per una xiqueta encantadora, valenciana i fallera. La falla no pot estar més contenta i més orgullosa de que torni a dur-nos la festa ella i el seu somriure. Anem a rebre com es mereix a la nostra fallera major infantil de l'any 2010, Marina Ruiz Ventura.
Ja quasi tenim complet el ram, però falta l'altra flor que en la seva vellea adornarà com es mereix nostra comissió i nostra història. Fa dies que espera esta nit. Inclús podem dir que l'ha esperat durant anys, perquè tenia molt clar que en 2010 ella havia de ser la nostra màxima representant. Té mèrits sobrats per a fer-ho, i enguany els carrers del barri s'ompliran de la seva vellea. Per això, la Falla té l'honor de presentar a la seva fallera major de l'any 2010, Natàlia Molins Giner. En totes les presentacions hi ha unes figures encarregades de glossar la vellea i la simpatia de les falleres majors com es mereixen. Enguany no poden comptar amb millors encarregats. Ara és el teu torn, Marina, de sentir lo que han de dir-te dos persones molt importants per a tu i a les que vols molt. Anem a rebre els mantenedors de la fallera major infantil, Carles Ruiz i Elena Sanchís. President, cos d'honor, falleres i fallers, amics tots. De nou, el destí, i per unànime fallera, hui el meu cor, junt al cor de famílies i fallers, sí. Torna a començar. Fallera major infantil, Marina, fallera major,
presidents, cors d'honor, falleres i fallers, amics tots. De nou, el destí, i per unànime fallera, hui el meu cor, junt al cor de fallers i familiars, sent la més immensa alegria i felicitat, emoció i sentiment, per una xiqueta regina i fallera, valenciana i amb cor de gran humanitat. Hui, vinc escollint les paraules més boniques, les millors, per a que envolten més si cap la infantil bellesa, la infantil rialla, la personalitat d'un xalet que per el seu amor a la festa fallera es ompli d'il·lusió i estima a tots aquells que l'estimem. Eixa xiqueta fallera, que donant un altar esplena de flors per sa persona, es ve a representar i a dur el nom de nostra falla, Quart i Palomar, a lo més alt de la glòria festiva i valenciana i al cor de nostra ciutat. Marina, Ruiz i Ventura, alegria i espontaneïtat, guapa i valenciana, fallera major infantil 2010 dels carrers Quart i Palomar. Marina, ¿qué podría decirte yo que tú ya no sapies? ¿Qué podría cantarte en este día de felicitat? Sols puc pregonar un any més l'estima que sent per tu, lo feliç que em fas i mos fas, que eres un regal de la vida i el sol de nostre caminar. De nou, i un any més, vens a ser nostra fallera, amb una decisió pensada i maura, amb la responsabilitat d'un càrrec que més que obligació és per devoció. I aquesta mateixa devoció és la que sentim per tu, Marina, per tot allò que vens a representar i per donar-nos l'oportunitat de gaudir de tu, d'ensenyar-nos que València, a més de ser nostra pàtria, també és nostra mare. Gràcies per la teua valenciania, per dur al fons del tu coret la festa fallera. Gràcies, Marina, per ensenyar-nos, en tan sols 9 anyets, que la vida hi ha que viure amb il·lusió, respecte i maduresa. En este nou caminar estaràs envoltada per la teua comissió, per gent fallera i valenciana, i que sempre t'han demostrat el seu carinyo cap a tu, cap a la seua regina infantil. Sempre, i fins sempre, gaudiràs de l'estima de Carlos, Fran i Natàlia, dels teus amiguets, de la teua família, dels teus abuelos i, com no, dels teus pares Paco i Mari Carmen, als qui de nou gràcies es dona per el recolzament de que avui tornes a ser proclamada com a fallera major infantil. Nostres volgudes torres de Quart s'engalaren obrint les seues portes per a rebre ta persona, per envoltar la teua dulçura, eixa alegria teua que es contagi a tots, per admirar els teus ulls negres i expressius i coronar, junt a Nostra Senyera, el tu parlar clar i valencià. Marina, guapa Marina, ambaixadora de nostres cors, xiqueta amant de la festa dels animals, veterinària en el teu futur, pendent sempre de la teua gent, de la teua nimfa Conxín, de la teua gosseta Maya i, com no, del teu cavall fabuloso, el teu amor incondicional. Que sone la música, Marina, que esclaten per tu les traques i que per tu jo anunciaré, com a valencià i com a faller, que eres tu la meua neboda i el meu amor més pur i sincer. Marina, un any després, al mateix lloc. Abans que res, vull donar-te les gràcies per ser com eres. Expressar-te en paraules les més sinceres i exactes tot el que significa per a mi el conèixer. Vull que sàpies que per a mi ha sigut la millor fallera major infantil que he pogut tindre. Juntes hem disfrutat d'un any molt intens, en el que no ens hem perdut res i que ara per a tu torna a començar. La vida t'ha portat a ocupar un lloc com tu soles saps representar, amb elegància, simpatia, tendresa, responsabilitat i fallerio. I tu d'això ne tens molt, perquè una altra cosa no, però fallera. Parlar de tu, Marina, és parlar de l'amor que sents per aquesta festa, parlar de lo disposta que estàs sempre per tal d'ajudar, disfressar-te, preparar un playback. Marina, parlar de tu també és parlar de tot el que sent,
Tu eres i seràs molt més que la meva fallera major infantil. Tu eres i seràs la meva germaneta xicoteta. Perquè per a mi, en aquest any, és el que has sigut. En aquest any mai t'he vist cansar, ni queixar-te. Qualsevol acte faller te s'hi feia curtet. Ens hem alçat i gitat juntes. Ens hem contat les nostres coses. Hem anat al col·le, fet els deures, li hem portat pomes a Fabuloso. Pentinat i despentinat. Ens hem ajudat a tots sempre. Marina, a més de compartir aquest any, hem compartit la vida. Tant tu com la teua família heu estat per mi i jo ho estic per vosaltres. Vull que sàpies que tots i cada un d'aquests actes ha sigut per a mi únics i especials. I per aquest motiu es porten les coses importants, al cor. Però aquest any no hem estat a soles, hem estat rodejades de molta gent, de les nostres famílies, de tota la comissió. Però si em permetiu, m'agradaria nombrar els totos que tant ens han cuidat. Anda que Vicente no portava xutxes en el cotxe, A la nostra cònsue, per l'honor que ha significat tant per la comissió com per a nosaltres tindre-la en el més alt del món faller. Tots i cada un dels moments que hem viscut aquest any han sigut inolvidables. I ara es comença per a tu, per a vosaltres, un emple de vivències únic i meravellós. Vull que sàpies que estic molt contenta i orgullosa de que enguany, aquest any que es comença, sigues la màxima representant dels xiquets a la nostra falla. No estaràs sola, estaràs amb Natàlia, la teua fallera major, que al igual que tota dona fallera que ostenta aquest càrrec, ho fa amb il·lusió, carinyo i molta passió. Sé que serà un any molt bonic i inolvidable per a les dos, i sabeu que per al que vos faça falta, així estaré. Marina, fallera d'entre falleres, elegància de l'elegància. L'únic que em queda per dir-te és que saps que he estat, estic i estaré sempre al teu costat. Et vull molt, Marineta. Estrela d'un firmament, amor, pau i victòria, suau perfum que es dones en la frescor de l'aurora. El teu viure s'acompanya al càntic dels teus fallers, ofrenant, Marina, ton nom com a glòria de tots els xiquets. Seràs el color de la rosa del jardí de tot valencià, cultivant en la dulçura per a poder-te sempre estimar. Per ser tu nostre somriure, el més bonic mirall, per ser, Marina Fallera, la veu del meu cantar. Valenciana de dret i fet, d'elegància i sabidoria, xisqueta que es porta al cor en la nit i en el dia. Amor del meu amor, sospir del meu respirar, bellesa que és adorada en festa del mes de març. Càntic d'un reine celestial, així eres tu, Marina, fallera major infantil de Quart i Palomar i guapa, guapa fallera llevantina. Ara, els nostres presidents els fan entrega d'uns obsequis. I ara, Natàlia, et toca a tu sentir les paraules que et pertoquen. La persona que va a dir-te-les també és molt especial per a tu i et coneix més que ningú. Demanem la presència a l'escenari de la teua mantenedora, Estrella Giner.
Esta noche, noche de ilusión para la comisión de la Falla Quart Palomar y en especial para vosotras, Marina y Natalia, en la que os nombran reinas de las fiestas josefinas, de esta comisión en la que se respira familiaridad y veteranía. De hecho, es la falla número 17 frente a las 400 aproximadamente que existen en la actualidad. Falla consolera y sobre todo una comisión con alma, no olvidando nunca a todas las niñas y señoritas que os antepusieron orgullosas todas ellas y sin excepción de representar a su comisión. Permitidme que me dirija a mi hija Natalia. Y Natalia, tú permíteme que te descubra tu corazón fallero y sobre todo valenciano. Natalia, llegaste a esta comisión de la mano de tu tío Enrique y desde el principio nos dijiste al papá y a mí que habías entrado a formar parte de una gran familia. Natalia, esta comisión que vas a representar nace como juicio popular de la socarronería del pueblo valenciano, que se autojuzga, sentencia y plasma en el ninot el defecto que quisiéramos borrar de nuestras vidas, y la sentencia inapelable es el fuego. Fuego que de alguna manera se convierte en permanente antorcha que hace vibrar con su calor la lira de 1000 corazones, que son el sentir de los hombres y mujeres que conforman la gran familia fallera de la comisión Falla Quart Palomar. Su comisión ha demostrado un amor permanente a la falla, que enarbola en toda su historia alegremente los palets y premios conseguidos que pueden ondear orgullosamente a todos los vientos por la justicia que ha reconocido la concesión de los mismos, los esfuerzos y sacrificios, risas y lágrimas, luces y sombras, que ha presidido durante años el cada día de la comisión de la Falla Quart Palomar. Una falla situada en una barriada que, a pesar del paso del tiempo, no se ha desvirtuado el espíritu de sus vecinos y, por si fuera poco, enclavada en una situación tan emblemática como son las Torres de Quart. Fíjate lo que ha llovido, incluso una riada, desde que en el año 1855 se plantara por primera vez la falla con el título Una dona molt malcarada, sin lugar a dudas, criticando socarronamente a alguna señora del barrio. Fue en 1983 cuando tu tío Enrique comenzó su andadura como presidente y desde entonces nunca hemos dejado de visitar esta comisión y su monumento y seguir su andadura, sus premios, su ofrenda y las numerosas actividades que la comisión realizaba durante todo el año. Semanas culturales, campeonatos de parchís, de truc. Prueba de ello los numerosos premios de actividad fallera que la Junta Central Fallera les ha otorgado. Llegasteis a esta comisión, yo creo que en el mejor año, en el año de su 150 aniversario, cuando AMPA fue una guapísima y elegantísima fallera mayor en todos los sentidos. Y María Eugenia, fallera mayor infantil, con toda la ilusión que una niña puede tener de representar a su comisión infantil en ese año tan especial. Tu deseo se cumplió, ya eras fallera. Al principio un poco tímida, pero la familiaridad de la comisión te invitó al instante a unirte a ellos. Siempre has querido ser fallera, a pesar de nuestra oposición, pero nunca te has perdido ningún acontecimiento fallero. En la semana fallera, desde que eras bebé, salíamos de casa el día 16 y entrábamos el 19. Recuerdo que lo que más te gustaba era la ofrenda. No te cansabas nunca de ver falleras desfilar. Incluso te quedabas dormida sobre las vallas mirando sus trajes, las bandas de música. Tu persona fue calando desde pequeña ese deseo, aderezado además cuando tu yaya Maru te enseñaba sus fotos, cuando en 1954 fue fallera mayor y te contaba sus buenos recuerdos, el teatro que hacían en valenciano, cuando el yayo Blayet, que por entonces se estrenaba como novio, la acompañaba a todos los actos y hacía de apuntador en esos sainetes tan divertidos. Y cómo no, por tu tía y madrina, Amparo, hermana del papá, que fue fallera mayor de la falla Montortal Torrefiel en el año 1983. Ella también llevaba muy dentro el alma fallera, y estoy segura que ahora mismo estará orgullosa y feliz viéndote desde el cielo junto al yayo Paco. Has disfrutado momentos tan especiales en esta comisión, llevas tan dentro de la Falla Quart Palomar que cuando al papá y a mí nos propusiste ser fallera mayor, nos costó poco decidirnos, porque sabíamos que desde pequeña era tu ilusión. Además, rodeada por todos tus amigos, que siempre han demostrado que han estado a tu lado para compartir siempre contigo tus alegrías y tus pocas penas. Y representar a la comisión que tanto cariño te ha dado, desde el primer fallero
hasta el último. Desde muy pequeña siempre has tenido muy claro lo que querías, cuándo lo querías y dónde lo querías. En todos los sentidos, incluso pensabas en tu chico ideal. Recuerdo que me decías: mamá, cuando sea mayor yo quiero tener un novio que me haga reír todos los días, que sea para siempre mi mejor amigo, amante de la familia, cariñoso, sincero. Y entonces llegó Ángel, que reúne todas las cualidades que tú buscabas en un chico. Doy fe de ello. Gracias, Ángel, por hacer tan feliz a nuestra hija. Gracias por compartir y entender ese sentir valenciano y fallero de Natalia, uniéndote este año a esta comisión que estoy segura que te ha acogido como es su costumbre, como un miembro más de su gran familia fallera. Como buena mujer que se precie, con gracia e insistencia y mucho tesón, has conseguido las metas que te has propuesto, a veces metas muy altas. Eres apasionada en todos los aspectos de la vida, pones el corazón en todo lo que haces, valenciana hasta la médula. Por donde has ido has dicho orgullosa: soy de Valencia. Pero siempre te hemos enseñado que respetaras a los que no pensaban como tú, sobre todo cuando a ti te parecía que no dejaban en buen lugar a tu ciudad. Te emocionas cuando visitas a tu Verge dels Desemparats, a tu Cristo de la Cueva, el Santo Cáliz, tu María Auxiliadora, patrona de tu colegio, los balcones engalonados en el Corpus. Te emocionas con el himno regional, te estremeces cuando oyes Valencia, te gusta pasear por la huerta, el olor a azar en primavera, el olor a pólvora, les albaes, los bailes regionales enseñados tan pacientemente por Vicente y Alfonso, el Valencia Club de Fútbol. La verdad que ir contigo al estadio es un verdadero compromiso. Todo lo que ves son siempre faltas contra el Valencia. Te gusta pasear por todos los lugares con historia que tiene Valencia, que no es poca, rodearte de gente de la que puedas aprender más sobre Valencia. En fin, todo lo que huela a cultura y artesanía valenciana. Y sobre todo, vestirte de fallera. El papá y yo, desde que naciste, hemos intentado inculcarte ese amor por tu tierra, que no olvidarás nunca tus raíces, a la familia del papá, muy conocida tanto en San Miguel de los Reyes como en Tabernes Blanques, y a la familia de la mamá, descendiente del tío Tonet, uno de los 12 valencianos que sobrevivió y volvió a su tierra, a su casa, la alquería Cremá, después de la guerra de Cuba. Que te sintieras orgullosa de ellos, que reconocieras en tus abuelos el esfuerzo de trabajar las tierras para que sus descendientes fuéramos más de lo que ellos fueron y a que a la vez fuera una lección de humildad para ti. La verdad, has sido una verdadera esponja, superando con creces nuestras expectativas en todos los sentidos. Pero hay que valorar en ti una que creo que es una cualidad, tu prioridad por encima de todo: tus estudios. Quisiste y deseaste ser fallera mayor, pero tenías muy claro que hasta que no terminaras tus estudios no lo serías. Después del esfuerzo que hiciste el curso pasado para terminar tu carrera y poder dedicarte en cuerpo y alma a representar a esta comisión, no podíamos negártelo, a pesar del esfuerzo que nos suponía. Gracias a toda la comisión Quart Palomar, que ha confiado en Natalia para que lo represente, y gracias a todo el cuadro artístico que con tanto sacrificio y cariño han representado este musical, como verdaderos profesionales. Marina, muchas gracias por querer ser fallera mayor infantil, acompañando a Natalia, con lo despierta que eres, con la simpatía que tienes y compartes, con lo bichín, dudo que hubiera podido tener una compañera mejor. Solo cabe decirte que estamos orgullosos de ti, que te queremos y que damos gracias a Dios todos los días por habernos dado este regalo tan preciado que eres tú. Natalia, un beso. Els nostres presidents fan entrega a la mantenedora d'uns obsequis. És important per a les nostres vides el fet de no estar a soles. Necessitem la companyia dels nostres semblants, la dels nostres amics. I el mateix passa en les falles. Estem rodejats d'amics
que any rere any nos brinden la seva ajuda i la seva amistat. Ara és el moment de rebre a les associacions i falles germanes. Els nostres presidents acompanyen a les nostres falleres majors al peu de l'escenari per a rebre-les. Peña El Clau. President Manuel Marzal. President Clavariesa Major María José Ruiz. Clavariesa Mayor Infantil Carla López Beltrán. L'Amistat de Massamagrell. President Miguel López Segovia. Fallera Major Cristina Ros Moya. President Infantil Rubén Ros Martos. Fallera Major Infantil Lucía Ros Martos. Falla El Tro de Massamagrell. Secretari José Badía Iborra. Fallera Major Gema Tormo Franco. Presidente Infantil Alejandro Ciscar Navarro. Fallera Major Infantil María Carbonell Mestre. Torrefiel. Fallera Major María Ballester Olmos Molins.
Falla obispo Jaime Pérez Luis Oliá. President Juan Calvo Barredo. Fallera mayor Ruth Sanz Tamarit. Presidente infantil Guillermo Arlandis Ferrando. Fallera mayor infantil María Estela Arlandis Ferrando. Falla Almirán Cadarso Conde Altea. Presidenta Laura Cano Zamorano. Falla Ripalda Beneficencia San Ramón. Presidente infantil Mario Vilar Hernández. Fallera mayor infantil Empar Pardo Andrés. Falla Serrans Plaça dels Furs. President Octavio Beltrán. Fallera mayor Arantxa Escudero Asensi. Presidente infantil Alejandro Benavent Pallardó. Fallera mayor infantil Elena Beltrán Vázquez. Falla Blanqueries. President José Antonio Calvo Yuste. Fallera mayor Verónica Tatay Rodríguez. Fallera mayor infantil Esther Bou Miralles.
President, José Felipe Villanueva López. Fallera Mayor, Silvia Cuenca García. Fallera Mayor Infantil, María Moreno Moraño. Falla Emplom Guillem de Castro. Presidenta Paqui Agustín Navarro. Fallera Mayor Paqui Rubio Valera. Falla Encendra Plaça Coll. President, Pedro Luis Pérez Monsalve. Fallera Mayor, Carolina Yacer Melero. Fallera Mayor Infantil, Irene Yacer Melero. Falla Pintor Domingo Guillem de Castro. President Pascual Núñez García. Fallera Mayor Laura Moreno Carmona. Presidente Infantil Noa López Pérez. Fallera Mayor Infantil Paula Urenes Altabella. Falla Pintor Domingo Guillem de Castro.
Falla Sant Vicent Periodista Zati. Vicepresident Antonio Juan Avellaneda. Fallera Major Alicia Ors Ausín. Presidente Infantil Víctor García Espert. Fallera Major Infantil María Sanz Lezana. Falla Guillem de Castro Triador. President Celso Sierra Barbera. Fallera Major Lorena Sierra Barbera. Fallera Major Infantil Julia Martínez Egea. Falla Plaça del Pilar. President José Vicent Camany Ara. Fallera Major Belén Verduc Arosa. Presidente Infantil José Vicente Botella Fernández. Fallera Major Infantil María del Valle Redondo Belenguer. Falla Peu de la Creu. President Juan José Galve Vicente. Fallera Major Ana Pérez Rochel. Presidente Infantil José Domínguez Barjau. Fallera Major Infantil Paula Martínez Salvachols. President Salvador Lloria Martínez. Fallera Major Ana Ramírez Piñero. Presidente Infantil Raúl Lloria Blat. Fallera Major Infantil Lorena Roig Laoz.
Falla Murillo Palomar. Vicepresident Antonio Atienza. Fallera Major Araceli Molina de Diego. Presidente infantil Raúl Nieves Valero. Acompañante infantil Sheila Nieves Valero. Avinguda de l'Oest. President Francisco Carbonell Llosa. Fallera Major Irene Solís Juan. President infantil Víctor Agustí Encinas. Fallera Major infantil Noelia Vicent Fernández. Despedim a les falles del sector amb un fort aplaudiment i demanem la presència a l'escenari de la penya El Clau per a fer-se la foto.
ja ha arribat el final. Com diu una de les seues estrofes, en peu alcem-nos per a cantar el nostre himne.
Agraïm la presència de tots els que sabeu compartir esta nit amb nosaltres. I com no, esperem que nos acompanyeu més voltes a lo llarg de l'any. Despedim a les nostres falleres majors i les seues cors d'honor en un fort aplaudiment. Bona nit a tots.